kuzuza ibigega byacu. yego Pawulo rero avuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye ari ryinshi cyane. yego Nza mbona ari iki gihe njyewe nagiye kwiga ishuri rya Bibiliya ntabitewe nuko mfite inyota yo kuzigisha nagiye kwiga numva mfite nk'icena muri nje nk'icobo nkeneye ko cyakuzura. None ya nzara ahubwo yabaye nyinshi. Imana himbazwe, Imana ishimwe. Kumva ndacyakeneye iyo bahaye bigisha nza numva nezerewe. yego Bayobozi bacu ndabashimiye, ndagira ngo mbashimire mbere yuko kuko ninja kurangiza nzaba ndangije simbona uwundi mwanya wo gushima, ariko cyane cyane icyo nari nkeneye no kubashimira. asante Kandi ndagushimiye nawe mama Uziya, Imana iguha umugisha. amena Reka dusome iri jambo ryanjeho riri muri Yesaya igice cya 63 umurongo ni uwa 16. Haravuga gutya ngo erega ni wowe data wa twese, yego nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli tatwemere, yego wowe ubwawe Uwiteka ni wowe data wa twese, amen uri umucunguzi wacu uhereye kera kose, niryo zina ryawe. amen 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 Data wa twese. Reka nongere nsome hano mu Bami ba mbere yego igice cya 18. Hariya Eliya ari ku musozi Karumeli. Igice cya 18 umurongo ni uwa 29 niho nsoma honyine. yego Maze ku gicamunsi barakotsora, bageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Tugende ku magambo Yesu yavugiye ku musaraba. Nifuje gusoma ijambo rya 4 ryanditswe na Luka. Luka 23 umurongo wa 46. Mirongo 46. Yesu avuga ijwi rirenga ati, data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Amen. yego N'aya magambo natekereje uyu munsi dusozerezaho iki kivi cyacu Imana yaduhaye muri iki gihe. Ejo twaganiriye ijambo ritwibutsa yuko Imana itwitaho. Hari igihe tugera mu bibazo tugashaka kubura Imana, tugakabakaba, tugakubita hirya no hino,
yobu yaravuze ngo yarayishakishije ngo arayibura, ngo ayishakira iburyo n'ibumoso, ngo ayishakira ahantu hose arayibura. Ariko Yona iwe yaravuze ngo nari munsi y'imisozi, ngo ndi mu ndiba y'isi, ndi kuzimu. Yego. Ngo ntakira Imana iranyumva. Imana ni data. Yego. Imana ni data itameze nka ba data abatuzi. Dufata urugero rw'umubyeyi w'imfura, umubyeyi mwiza, umubyeyi w'imbabazi, umubyeyi twese twifuza nko kuba abana biwe. Ariko ntahwanye n'Imana data. Umunsi umwe abigishwa basanze Yesu, baramubwira ngo twigishe gusenga. Yego. Muri Matayo 6:9 arababwira ngo nimusenga muje muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Yego. Uyu munsi nakeneye kubibutsa yuko Imana ari data. Amen. Amen. Imana ni data. Yego. Kurya uza wisanzura ku mubyeyi, ariko uzaza wumva ko wisanzura ku Mana. Imana ni data. Yesaya aravuga ngo erega ni wowe data. Amen. Aravuga ngo ni wowe data wa twese. Nubwo Aburahamu atatuzi. Yego. Aburahamu yahawe umugisha yuko abantu bose bazaherwa umugisha muri we. Yesaya aravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Yego. ariko wewe uri data wa twese. Imana ishimwe. Kandi aravuga ngo uhereye kera haryari mbere y'Aburahamu. Yego. Ntabwo yabaye data wa twese nyuma Aburahamu amaze guhabwa inshingano y'uko muri we twese twitwa abana b'Aburahamu. Yego. Oya, Imana ni data wa kera mbere y'Aburahamu. Amen. Amen. Ni data wa twese. Amen. Asante. Akora ibyo data atoshobora gukora. Akora ibyo ababyeyi b'imbabazi batokora. Yego, ni ukuri. Atanga ibyo twebwe ababyeyi tutohereza abana bacu nubwo tubakunda cyane, nubwo tubagirira imbabazi nyinshi cyane. Hari ibyo tutokora. Iri jambo ritwigisha kurenga imbibi z'ababyeyi bacu, tukabona yuko data musangiye na data. Yego. Data wamzaye nawe uyu ni we se, twembi tumuhuriyeho turamusangiye. Imana ishimwe. Aravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, iyo dufite umuyobozi, umuntu wese aza yifuza ko wa muyobozi yamumenya. Yego. Yego rwose. Perezida mu gihugu ukabona araguhamagaye, wa wundi ndagira ngo azarara yambaye inkweto. Rwose. Ariko ntahuye na data wa twese uri mu ijuru.
yagukunda none ejo akaguhinduka, ariko urukundo rwa data wa twese ntiruhinduka. yego ni ukuri. kandi umubyeyi wa hano ku isi yagukunda akagera ahantu ubushobozi bwe bugarukira, yego akabura icyo yagufasha mu gihe wagize ikibazo kirenze ubwenge bwe, kirenze ifaranga ze, kirenze ubushobozi bwiwe, bikaba ngombwa ko nawe yakubwira ngo ahasigaye ngo nahe Imana. ni ukuri. yego ahasigaye ni aha data wa twese. Yesaya yatwigishije kurenga imbibi z'abantu. yego Imana ntiyagereranywa n'abantu. turenze amaso abayobozi, turenze amaso abapasitori, ababishopo, abapotre, turenze amaso wa wundi uhaye urebamo ugashaka kumubonamwo ubufasha. yego aho kumureba, reba Imana. Imana itunge wa wundi urutoki azakugirira akamaro. ariko Imana itaramushaganya ntacyo yokumarira. yego Imana ni umuremyi wawe, ukuzi, ukuremye, azi ibibazo byawe kandi ashoboye kubikemura byose. amena. Bibiliya izimwita umugabo wacu. iri jambo kenshi hari bamwe baryitiranya, ryanditswe muri Yesaya 54:5. riravuga ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, yego Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, amena. azitwa Imana y'isi yose. yego Imana ni umugabo w'ubwoko. Imana ni umugabo w'itorero. yego Imana ni umugabo w'abakristo. Imana ishimwe. Abakristo ni umugeni. hari abaza bitiranya akavuga ngo Imana ni umugabo w'abapfakazi. Oya, Imana ni umurengezi w'abapfakazi. yego ariko ni umugabo wacu twese. umugabo ukunda umugore wiwe azamwitangira, yego ni ukuri. kandi n'umugore nawe akabyiyumvamo kuko afite umutekano uhagije kubera umugabo wiwe umukunda cyane. ariko abenshi muri iki gihe kandi tumaze no kugera nk'ahantu byenda ariho twoshizemo imbaraga, ariko abenshi bari mu kubanga bakabihakana. yego ni ukuri. ariko Imana ntizatwanga. Imana iradukunda. Yesaya aravuga ngo nubwo Aburahamu atatwita, Isirayeli ntatwiteho, yego Aburahamu ntatumenye, ni ukuri. aravuga ngo ariko wowe uri umucunguzi wacu. Imana ishimwe. Iyo Bibiliya ivuga umucunguzi, iba ivuga umugabo ushobora kukwitangirira mu buryo bwose. ntitwitiranye ababyeyi bo mu isi na data wo mu ijuru. yego yego aho guhamagara abantu, hamagara data wa twese.
hari uburyo bumwe bw'ubwenge nimba nkeneye gusaba Uziya ikirato yego mbanze musengere mbwira data wa twese nabonye ubushobozi kuko buri muri Uziya kandi nkeneye ikirato kora ku mutima wa Uziya nimugera imbere icyo mubwira cakire kandi acumve ariko nimbwatagira gusa nkagenda ngo Uziya ni inshuti yanje Uziya arankunda nzagera imbere yiwe abwire ngo mfite ibibazo kandi ako kabazo kawe ni gatoya yego ni ukuri genda igihe n'igihe kazakemuka ariko iyo wasengeye wa wundi ukeneyeho gutura ikibazo banza umubwire Imana ariyo imubwira mbere yawe wowe uze kuvuga Imana yavuze yego ni Imana ikoresha abantu bose Imana ishimwe ni Imana data wa twese Yesu avuga ngo ni data wa twese ntiyavuze ko ari data w'abakirisitu ntiyavuze ko ari data w'abizera ni data wa twese abari mu isi Imana ishimwe Imana ihimbazwe niwe ubategeka bose yego niwe uzi uko barara niwe uzi uko birirwa ni data wa twese Imana ishimwe aravuga ngo Isirayeli tatwemera yego muribuka yuko Petero abwirwa n'Imana kuja kwa Korneliyo yagiye biguru ntege yibaza ukuntu ari busangire n'abanyamahanga ariko agezeyo aravuga ngo Imana ntirobanura ku butoni yego ni ukuri uyizera wese ni Imana data wa twese amen abanyisirayeli iyo biba ku bwabo agakiza ntituba twarakabonye ariko Imana yakanyujije muri bo kugira ngo twese abana b'Imana tukakire Yesu yaravuze ngo uwo data yampaye wese ngo azahondi azaza ahondi yego ngo kandi uza ahondi ngo sinzamwirukana na hato hari igihe umwami cyangwa umutegetsi cyangwa umuyobozi ukomeye abantu bamusanga akabirukana kandi hari n'igihe n'abapasitori muri iki gihe yego abakristo bamusanga ntibamwisanzuraho akabirukana yego ariko Yesu yaravuze ngo uzaza ahondi ngo sinzamwirukana na hato yego kandi ijambo rikomeye yavuze muri iryo jambo yaravuze ngo uwo data yampaye wese aje no gusengera abigishwa biwe mu gice cya 17 cya Yohana yaravuze ngo abo wampaye yego ngo nabarindiye mu izina ryawe wampaye yego ni ukuri ngo nta n'umwe wabuze keretse umwana wo kurimbuka Imana yacu ishimwe cyane twasomye amatsinda abiri yahagaze ku musozi Karumeli Eliya na Ahabu umwami wa Isirayeli uyu Ahabu yabaye umwami wa 8 mu bami
20 bayoboye Isirayeli. yego Ashaka umugore w'umunyamahangakazi Imana yarababujije, ashaka Yezebeli, azana ikigirwamana cyitwa Bali. Ahabu acubakira urusengero nka kurya Salomo yubakiye Imana. yego Abwira Isirayeli yose gusenga Bali, ndetse ariyongeza arema n'ikindi kigirwamana cyitwa Ashera. Abantu ngo batangire kutabyegera, umugore we amubwira inama yo kwica abahanuzi neza bazwi bagomesha abantu gusenga Imana yabo Bali. yego batangira kubica. Umugaragu wabo witwa Obadiya yamenye yuko bagize umugambi wo kuja ahantu, kuja mu muhana runaka, mu mujyi runaka, kuja kwica abantu. Akabatangayo akabahisha. yego yego nuko Eliya yigisha Ahabu aramunanira, kugeza aho yasabye igihano cyo guhagarika imvura. Imvura irahagarara, abantu barasonza, amatungo arapfa, n'abandi batangira gupfa. Ariko umunsi umwe Imana iramubwira ngo nagende yiyereke Ahabu. yego Barazamuka baja ku musozi Karumeli. Aya ni amakuru muzi. yego Ngo bashike, arababwira bati ni mwebwe benshi, nimutangire gusenga, muhamagare Imana yanyu isubirisha umuriro. yego Ahabu yari yarateguye abasenga ikigirwamana Bali 450. yego Kandi abo bari abagabo bagenda babwira abandi ko Bali ari nziza bayiyoboke. Uwanze bakamwica. N'abari bahagaze iruhande rwa Ashera nabo bari 400, bose bakaba 850. Ayo ni amakuru muzi. yego Twasomye ngo barasenga, Bali ntiyabasubiza, Ashera ntiyabasubiza. Eliya arabashinyagurira bati nimugerageze muvuge cyane kandi mwikebagure, mwibabaze, ahari yazindutse, ahari yasinziriye, irabumva mwababaye. yego Birananirana. Ahabu yari ategetse imyaka 22 ari ku ngoma asenga ibigirwamana, kandi ibigirwamana bitamuvugisha, ibigirwamana bitavuga, ibigirwamana bitabona, ibigirwamana bitagenda. yego Eliya arababwira bati nimuje ku ruhande nanje mpamagare. Eliya arahamagara, Imana isubirisha umuriro. amen amen Abwira abantu bose bamaze guhaguruka, baravuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana, niyo Mana, niyo Mana. haleluya 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 Ababwira bati nimufate abangaba bababeshe, aba bicishije abahanuzi, nimubamanura hariya ku kagezi bose mubice. yego Bose barapfa. Yezebeli aravuga bati nanjye ndica Eliya. Eliya aramwitaza. Imana ivugana na Eliya, amen iramubwira ngo ndacyafite abantu muri Isirayeli
ibihumbi 7 bitarapfukamira Bali kandi batarayiramya, Amen. batigeze banayisoma. Imana ishimwe. Imana ifite abayikunda, irabazi. Yego. Izi ni umubare wayo. Imana ihimbazwe. Twebwe ntitwamenya abanyamurenge bose badapfukamira ibigirwamana. Ukuri. Imana ishima ikavuga ngo aba umubare wabo aba ndise ndi Imana yabo. Amen. Amen. Hano hari akajambo gatoya kazakantangaza twasomye aha mu bana. Mu gihe bariko bibabaza gutyo ngo ntibigeze bumva n'ijwi, ngo ntibyigeze byumvikana, ngo cyangwa uwo basubiza, ngo cyangwa uwabitaho n'umwe. Yego. Twavuze kuko Imana yacu ari Imana itwitaho. Ariko Bali ntiza yita ku bantu biwe, Satani ntiza yita ku bantu bayo. Aho kubagirira neza izibagirira nabi. Yego. Kandi hari ikintu batazayibonamo, ni ubugingo buhoraho. Yego. Yego rwose. Yesu ababaye, abayuda bavuga ngo biramurangiranye, yavuze amagambo 7 ku musaraba. Iri ni ijambo rya 4 twasomye. Aravuga ngo mu maboko yawe Mana, mu maboko yawe Data, niho nshize ubugingo bwanje. Amen. 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 Hari ahantu dushira ubugingo bwacu, Yego nukuri. umwanzi akabushakisha, agakabakaba, akagenda akagerageza tabubone. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana yabwiye Satani ku mugaragaro bati ibyo wifuza byose bya Yobu, ibyo byose ndabiguhaye, ariko ubugingo bwe ntiwobuvogera. Imana ishimwe. Ubugingo bwe tubufiteho uburenganzira, ndabukwimye. Yego nukuri. Imana ni Data. Rwose. Imana ije iduha ubugingo, kandi yabuduhaye ntiyokongera kubutanga mu maboko y'umwanzi. Irabwimana. Yego. Niwagera mu mibabaro, uzafate ubugingo bwawe ubushire mu maboko y'Imana. Imana ishimwe. Kandi niho busanzwe, niho busanzwe, niho busanzwe. Yesu asezera abigishwa be, yarababwiye ngo nimwe mwagumanye nanje twihanganana. Yego. Mu byo nageragejwe byose. Yesu hano ku isi ntiyagize ubuzima bunejeje, yagize ubuzima bukomeye, yagize ubuzima bwo kugeragezwa, yagize ubuzima bwo kwangwa, yagize ubuzima bw'abanzi benshi. Ariko arababwira ngo nanje mbabikiye ubwami kuko Data yambikiye. Yego. Yego. Ubwami bwacu tuburimo, Yego. tubukoreramo, hasigaye gusa kuzabukandagiramo. Yego. Ubwo bwami turabubikiwe na Data wa twese. Imana ishimwe. Imana yatwemeye ikatugira abana bayo. Numvishije Pastor Dieudonné
abisenga mu isengesho ryiwe ndanezerwa. Yavuze ngo Mana wowe watwemeye ngo tuba abana bawe, ngo reka tukubwire ibiri ku mitima yacu. yego ni ukuri. N'Imana tubwira twisanzuye, yego kandi yego. ibyo tuyibwira ikabikora kuko ni data kandi ushobora byose. amena 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 Mugumane na Yesu Kristo, amena amena. wihanganane, yego yego. atubikiye ubwami, umunsi umwe tuzabubamo. Niwe duhamagara akatabara. Ariko umwana w'umuntu hari igihe wamuhamagara akagutererana. yego ni ukuri. Data ni data, twapfa ni mu maboko ye, twabaho ni mu maboko ye, ni data. yego Niwe twizeye kandi niwe tuzabana iteka ryose. yego yego. Nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli ntitwiteho, ariko Imana ni data. Iri jambo n'umwana mutoya utangiye gusoma Bibiliya, umwana mutoya utangiye kwizera arabizi kuko Imana ari data. amena Ni amena. ijambo rishasha, si ijambo rikomeye mu magambo Bibiliya itwereka ko akomeye. Oya, ni data. amena. Wizere, uhumurike, uri kumwe na so. Iyo umwana mutoya ahaye agendana na se, aza yumva ko ntacyo mukoraho, yego rwose. aza yumva kuko atekanye, afite umutekano wuzuye. Nubwo ho kumvikana inyamaswa y'inkazi, nubwo ho kumvikana intambara n'amasasu akomeye, kuko ari kumwe na se taza atinya. amena amena. Turi abana b'Imana. Imana yaratwemeye ko turi abana bayo, imana ishimwe, imana ihimbaza. kandi ni data uruta ababyeyi tuzi, yego. bafite ubushobozi, bafite n'imbabazi, ariko ntibawutanga ubugingo. Data atubikiye ubugingo, umunsi umwe tuzabubamo. Turabufite, igisigaye ni ukuzabubamo. Imana idufashe kandi duhe umugisha twese. Amen. imana turagushimiye. Mwami Yesu.